Kalay lumo ka na lang silin. Siya pimut na tingwan day. Yang mau dikau exam Exam mo yun. terkasih. Sige. Kenapa dia sedang? Kadi reporting time kadi kat ni kaje. Di ta potongan sok kadi kat asal pesan. Titip syukur kadi dahat kan itu. Nadu kenapa dia ipilak po yang ni? Pukul nyawa je ni lapoi. Dia. Yang batik syukur ni nani sok nak punya. Tapi maruai ni mana-mana. Lawan nang bagi parah. Nga muli sa Shillong. Tip ni ko musu benang baka donjing blok hani haneng ma. Nalawan pe pat ri baka truk. Kasakon teh ha. Preng surok ta. Dak klinik debat ang ba dukut umbem na na tunah tiar khmat. Truk bakil iyo. Nga persama lai pe lor ni dukut truk ngi ba dan sini po. Ada di sini. Dan sini plastik sini. Di tingwan salah sa Bangla na. Ya kata tinggal tip mar bahas tengok ti teh yo lesi ki supply ni kisno bamarjan ro. Kenapa dia ipilak po yang ni? Kum tu nyu siteng pra dunai ai. Te kabajang ni mat bade bagadu kaliang teh atat baga kim go surok te jinjar pat ngi genulet ngwan insyaallah de bantu kelai kan marba ngimut ilam kain kena school cha surat kembada tapor padang don hang ne tipnon poi Ka truk iyo ba? ti bade ka truk kit maro stisha bangla bordai sain trek so ki ong ta insyaallah de bantu kelai de bantu like ke masuk alung suk he de ngi sene insyaallah de man kami lek kelai kemba ti boleh de mit ki le sting man Kenapa dia kerja? tip orang apa tu truk badu kede nandu menit tamba kadon tu par ka truk kret ba mut sim site mat khap sanala turun nandu menit tamba syarat de mesim khia ke de ban pak lori keli bakan tanno kan kan wangin suk ni kinong lek nyongwan